Shalom, my name is Akash from Nepal song. I read in class 9. My name is Akash from Nepal song. My village name is Lakur village. Ini tu village ni orang Islam yang ni panik kalau dia dalam dalam. Kalau di village guys, nang men kupi nak kecil po. Men ka Akash ko. I am Rockville Park. Hey, po. Ya sa sikit kemat ko di po na. Hapa ni pa ni nong sa ta kete kete do ti ko. Yeah, no lam gani ni ta klam tek kita lo yo. Ya betul lo kok. Mana pam head na abda ko. Ako ma ko di po na. Hindi pa hen na abda ko na di pa ke kumat ki man nang lang mat ko di po na. Kalau asal nanti kau nak makan. Di po na po pilo ke klam ke. Di pa na phang hat ko na ni game saya kam he ko. Ni la te ki ti ro ma ti du ko ti ko. Hey ko mi hai. Nang la song ke kan taw rin ti ko ong sa nang le li so na taw rin no saya kam saya kam ancho kam aja la kam. Oi ko bong na ke pa tu ni nang ata di lang di ko. Kan sa ni kala sola. Nang ata di ko na po ti na ha di ko ni nang ita la ko ni ma ko na. Oh, punya vlog semalam sekarang tolong yeah, punya video gue. Yes. 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 Oh, 또 대전이만 피나.